sekulungele ukuthi usuku lifike usuku silungele ukuthi lihambe ngendlela eyiyo. Asendimene efanele kwamahlelo wezokuphepha eminyanyeni we-ANC ngokwethula umhlahlandlela wenithembiso zamakhethe eMoses Mabhida Stadium kusasa. Asixolanga besicimba into okubana noko i-maximum sentence akayifumana ngokomthetho wase-South Africa. Ababelethi babantwana ababhubhela ethaveni yeNyobeni bathi abaneliseki ngesigwebo esinikelwe abanikazi bethaveni. Solid defence though. Is another chance? There certainly is. Narkovic off the bench to score. Sitholana phezulu engiqhemezini ebusuku nje ephaliswaneni leNedbank Cup kiyona. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba kodwa ku SABC 1 ngesiNdebele lochani makhaya. Amapolisa athi konke 6 endimeni efanele ukuqinisekisa bona kuyaphepha begodi kuvikeleke eminyanyeni wokwethula kwehelo lenithembiso zamakhetho ze-ANC eMoses Mabhida Stadium kusasa. Kutsho ungqongqoshe wamapolisa uBhekicele. Umbuthano we-ANC womhlahlandlela bawubiza ngemayihlome. Lokhu njengoba i-ANC lungiselele ukhetho oluzayo lomhla ka-29 kuMbasa. Uhlaka lwezokuphepha kuleli ne-joints luthi lulindele abantu abangaphezulu kwa-100,000 kuhlanganisa nalabo abazoyiswe inkundleni ngaphandle kwenkundla eMoses Mabhida. Iziphathimandla zithi zikulungele ukuqapha lezi inkumbi zabalandeli. Ngokwethu sisebenza umthetho law enforcement sekulungele ukuthi usuku lifike usuku silungele ukuthi lihambe ngendlela eyiyo. Ezokuphepha zizobe iqinile kuzoqiniswa nevimbamgwaqo endleleni ebheke edolobheni iTheku. Amaphoyisa athi anisibalo esanele ukuqapha ukusuka nokuhlala kwalomcimbi. Yes, I can confirm that we have adequate number of resources in a multidisciplinary way to augment each other in the law enforcement fraternity to ensure that we respond to all eventualities. All the buses will go and park at Mastering Feet and Natal Command, then they will walk to the stadium. Mungeni Road won't be closed, but one lane will be coned for the buses to offload, so the pedestrian will be able to enter the stadium from the north side. Ulindele ukuthi amasango avulwe ngehora lesikhombisa ekseni. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Ibandla lezokuchuchiswa komphakathi NPA lithi liyaraga ihlelo lokubuyiswa kwezakhamuzi zeNamibia ezimbili ezihlotshaniswa nokwethiwa kwemali yangaphandle eplasini kaMengameli uCyril Ramaphosa. Lokho kuvele ekhotha kaMagistrate weBilabila la abasolwa abathathwa bavele khona. Icala lithuliswe umhla ka-26 kusihlabandangana amapolisa nakasaphenyawo. Izelamani Floriana noNdilina Joseph kunye nomunye abasolwa naye uEmmanuel David bavele kaphithazana ekhotho namhlanje. Abathathu aba baqalene namacala ambalwa ahlotshaniswa nokwethiwa kwemali engaphezulu kwe$500,000 eplasini kaMengameli uRamaphosa iPhalaphala. Khola bona uFloriana bekasebenza njengomhlwengisi eplasini kaMengameli nakwethiwako. Umbuso uthi ihlelo lokufumana umgadangiso wevideo kunye neminye imininingwana efonini yomunye wabasolwa liyaraga. Kanti nehlelo lokuthi kulethwe elizweneli abanye abasolwa abazizakhamuzi Namibia liyaraga. We also have outstanding suspects in this matter who are said to be out of the country, in Namibia to be very specific, whose extradition process has commenced. Igqwetha lika Emmanuel David lifake isibawo ekhotho bona uMagistrate akhuphe umlayo olithulisa kokugcina iqalile. The state now requests a further remand for information that they rely on based on third parties. They requested this date with the promise that we will be having enough time to can get that evidence that we require. So at this point in time, this postponement should be marked final. Kodwa ikhotho isibekele ngeqadi isibawisi uDavid usavalelwe emaseleni. Izelamani zakaJoseph zona zabheluswa i$5,000 kunye ne$10,000 umuntu ngamunye. Nasisaphethe zemakhotho ababelethi babantwana babhubhele ethaveni yeNyobeni eMonti bazokalise ukudana ngesigwebo abanikazi bethaveni abathwese sona.
Inthandani uSiyakhangela Ndevu nomkakhe uVuyokazi bahlawuliswe ngenkulungwane ezihlanu zamaranda namkha ukudosa amalanga alikhulu ejele. Each of the accused is sentenced to a fine of 5,000 rand or 100 days imprisonment. Ababelethi bathi siphasi khulu isigwebeso. Asixolanga besicimba into okubana noko i-maximum sentence angayifumana ngokomthetho wase-South Africa. Kodwa ke umanje ugwebe ngendlela abona ngayo ukukwethu into okubana siziqokelele sijonge kwi-inquest apho iyawuthi thakanca yonke into malunga nokufaka abantwana. Abasolwa babone kungcono ukubhadela inkulungwane ezihlanu zamaranda. I'm happy that yonke le thathe almost iminyaka emibini sixoxa into engekhoyo apha iphelile. Utshilo manje wathi abasithathe iminyaka emibini xoxa into efileyo. Yebo, so iphelile and I'm happy. Ibhodela olazotshwala ePumalanga Kapa ithi danile kodwa iyasamukela isigwebo. Siyasamukela ke esisohlwayo kuba esisohlwayo siyinxalenye singomthetho wethu we-Eastern Cape Liquor Act siphaya kumthetho wethu so akaphuma ngecaleni umantyi xa ebedlulisa esisigwebo. Umbuso uthi angeke uzibilayeze ngesigwebo. Izakhamuzi zembali mavuso eFallcrust eMpumalanga zikhombela umasipalata weDr Pixley Isaka Seme bona anikele ngezenzelwa. Ekupheleni kwaka 2021 izakhamuzi zafakwa ezindlini ezitsha ze-RDP kodwa nasolo nanje akunamanzi negezi. Ngale kwalokho izindlu lezi zinendlwana zokuzithumela ngekhaya kodwa azisetshenziswa njengoba kunganamanzi nje. Yindawo etshale kodwa akunamanzi negezi. Izakhamuzi zisebenzisa indlwana zokuzithuma zomphakathi banazo ngendlini kodwa nomraro mamanzi. Mid-July kwafika uminister no Human Settlement no MMC no MEC bazohenda over izindlu and then ngaleso sikhathi leso sasaziswa ukuthi ibulk nokukhonektha kwamanzi nokuthula amanzi empompini kuzokwenzeka ngokuphela kwaSeptember but ke azange kuzekwenzeke lokho. Amanzi bawakhe etankini yomphakathi kanti kwesinye isikhathi ukuhlwengeka kwamanzi la mraro. Kumanje ngikhala kuJojo amanzi asinawo. So vele since siloku sikhala kuJojo ngelilanga amanzi aba clean ngelilanga awabe clean. Nakusesenjalo umasipalata ugcina avumile bona intshijilo zona zikhona kodwa uthi kunamahlelo akhona ukuqalana nalokho. Amanzi akhona endaweni amapipe axhunyiwe inkinga noma into esele yiyo leyo ukuthi kuxhunywe ezindlini lokho umasipala ozama ukukuqedelela khona maduze nje. Kanti njengoba kuza amakhetho nje uhulumende wenza konke okusemandleni ukulinga ukuqalana nentshijilo ukwanelisa abavoti. Nasibuya entolo. Kusele ilanga linye one day bona siye emnyanyeni omkhulu izikhakhazise ngeSkhenu Cultural Fair eSolomon Mahlangu Stadium eTBC Lehane Local Municipality sewuliphethe na itikiti lakho. Umphako uzabe ungadliwa mntwana kusasa eSolomon Mahlangu Stadium kwaMhlanga lapho iKwekwezi FM ihlanganisa intshaba zonke emnyanyeni izikhakhazise ngeSkhenu. Isigaba sesibili sendaba zesiNdebele la ku SABC 1 mawusanda ukungena siyakwamukela nawe kanti indaba ziyatholakala ku SABC Plus ku YouTube na ku Facebook asifake nazo. Ipote yangamele amalimi eSouth Africa iPansalp ibambe umnyanya wokuthokoza abafundi abasebenze kuhle emalimini akhulunywa kakhulu eMpumalanga ekubalwa hlangana zesiNdebele neSwati. Umnyanya ubanjelwe emalahleni eMpumalanga. Lokho njengoba iphasi lonke beligidinga ilimi lebele ngelesithathu. Iholo beyithekhiya ngabantu abavunula isinto benitshaba ezihlukahlukeneko. Abancamela ukuzokutshala umoya wokukhuthaza ukufunda nokufundiswa kwamalimi wesintu esifundeni esi. Zonke ingikhuluma ezikhulumekile omnyanya zikhuluma ngalizwilinye lokuthi ukufunda ngelimi lebele fuze kube into eragako. Kunomthetho oseluphumile nje ukuthi bonke ama department kufanele ukuthi abe nelimi ngaphakathi. So abazali abanengi babona ngathi ilimi alinamsebenzi or alinambereko. Umthetho lo uzokwenza ukuthi
kube nemisebenzi eminingi ngoba ukusukela nje konke la kucotha khona la kufanele kube nelimi khona kulabantwana laba abazosebenza khona maningi amabizelo abantwana bethu abangawafunda ukuthi bakhole nabo bathuthukise isishaba samaNdebele. Gcizelela nje ukuthi lulwimi lwamake noma lulwelibele lubalulekile eqhumaneni. Umphathi wemhatsho eMpumalanga kwa SABC uNkosinathi Nduli naye udzimelele emagameni lawo. Ngapho lesithi na ilimi nasisi siyaxoxa ngesiNdebele asixoxe nje kwaphela ngalokho sikhuluma orally kodwa nasixoxa ngandlela zonke those nuances nakho ukuthi thina asithathi gadango lokuthi siwenze azwisiseke as part of our language and our vocab. Stories will be told by somebody else. Abafundi abathokoziswe ngabonongorwana bathokoza abaqedi. Sikhawula umuntu akusiswe isikhuwa kodwana ulokhana abakhuluna nabadzimelela entweni abakhulele phezukwayo. Puo ena e re botisa ka mo re tswang teng mme ha o sa tsebe mo o tswang teng o ka se tsebe mo o yang teng. Isikolo iphumzile secondary sisemandla ethe beyibizwa ngeflaglachte number 1 kwaNdebele sithokoziswe ngonongorwana ukuba nabafundi abaningi abahlala bafumana bonongorwana eMpumalanga. Iminyaka ilamana ngobunengi bantwana bephumzile abaphumelelako abakhona ukuphuma number 1 bokuthola ama-award le eprovinsini. Ababelethi bakuthabele lokhu. Ilimi libalulekile umntwana kumele azazi ukuthi ubuyaphi nelimi lakhe azichenye ngalo. Abafundi bathokoziswa ngabonongorwana nje thangi phasi lonke zombelele beligidinga ilimi lebele. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka. Zonke inyawo ziqalisa eSolomon Mahlangu Stadium kwaMhlanga eMpumalanga kusasa emnyanyeni weGwekwezi FM wokuphakamisa ukuthuthukisa nokuhlanganisa amasiko. Umnyanya lo ufulelwe ngesihloko esithi zikhakhazise ngesikheni. Estudio namhlanje sivakatshelwe umphathi wemhatsho ye-SABC eMpumalanga uNkosinathi Nduli nomphathi kaMasipalata weThembisile Hani uDumsani Mahlangu. Siyanamukela endabeni zesiNdebele ku-SABC. Siyathokoza Cedric isithokoza umlaleli ekhaya. Mhlalukana asithome ngakuwe. Ungasihlathulela ngesisakheko somnyanya lo nokuthi izenjani iconcept efana nale. Cedric uyazi sisichaba singasi nje kwaphela samaNdebele kodwa ke simhatshe kwiGwekwezi FM sihatshela inchaba ezihlukahlukene kweSouth Africa. Sibone qhakathekile ukuthi kugidingwe ubuthina kugidingwe nasinto esingiyo yeke sathi ngaba njani nasikake senza umnyanya la sizagidinga khona ubuhle beSouth Africa ngamasiko nokuhlukahlukana kwawo siwathathe solethe ndawonye kube umvumo kube kutshe inyawo man ngazo zonke izinto eziseza sihlangane njengesitshaba seSouth Africa. Siyazi bona ilimi nesiko kuyakhambisana. Yini eningayithanda ukuyifinyelela ngalomnyanya? Okukhulu sifuna ukufinyelela kubona amaSouth Africa abumbene akabumbane akhuluma amalimi ngokuhlukahlukana kwawo ukuthi kunjalo nje amaSouth Africa abone ukuthi siyafana siyinto eyodwa uvela eLimpopo uvela eMpumalanga uvela kwaXhosa uvela kwaZulu konke nje kwaNdebele siyinto yinye yeke asigidinge ubuthina into ekule sifuna kuthina ukuthi sigidinge ubuthina sibumbane sibe into eyodwa njengesitshaba eSouth Africa. Mndungu ngibawa size ngakuwe. Kuba yini nibe nekareko yokuzibandakanya kilomnyanya? Umhlalukwana uyayihlathulula. Bathena bezabo kwamasipala bazopresent iproposal. Abakayiqedi nokuyiqeda sesathe indaba le. Indaba le ngathi mnandi khulu. Isizafuna ukuthi siyithathe ke thina siyise ku council ezimanagement. Sayenza njalo ke esukomsila namhlanje. Bangazuza njani abantu kulemnyanya? Kuzokuba mnandi khulu. Kuzokuba mnandi khulu kunento eziningi ezenzakalako kusasa. Mhlambe kunokunye kubalekile nokuthi amathikiti ayaphela. Mhlalukwana asilulubeza abantu abasezako ukuthi kuyini abangakulindela emnyanyeni wakusasa. Okuthoba kunemqaliso eminingi ekhona sibiza abosomabhizinisi abasathuthukako ukuthi beze bazoqalisa ngento abazenza kungibona ngivunule ngimhle kangaka imisebenzi yabanye abosomabhizinisi zabe bakhona kusasa ukuthi ngale kwalapho ufumane zomvumo uzodwa amabhena okhona mhlokonyaka bungelwa pleasure zamanyalo ngikho sihlanganisa inchaba zonke zeSouth Africa ngale kwalapho ke uyazi kufanele vele kube lithabo kube zinkondlo nabo bonke ubuhle obukhamisana namasiko eSouth Africa. Nalesichema bathi bulala amabhena. Lunga uMasipalata usekela njani umnyanya lo? Thina singena endabeni yokuthi indaba zokuphepha kwakusasa sicale lokho. Konke okenzakala ko technical stadium kumasipala o responsible lapho. So vele solo iveke le ithomile sibhizi simika sho ukuthi
yonke into ikhamba kuhle kusasa na for isingena khona la SABC ubuntu lokusefonini ngikhuluma ne-team make sure ukuthi kusasa asifuni inkinga ni abantu nabafikako bazi ukuthi no ba 100% safe. Sithokozile ukuphumelela kwenu ukufika. Sesizakubonana kusasa emnyanyeni. Ufike. Awa ngizabe ngilapho nami. Ngizabe ngilapho. Siyokubulala amabhena kusasa indlela. Siyathokoza. Sithokozile. Kanti ekhasini lethu le Facebook sibuzile ukuthi yini ekwenza uzikhakhazise ngelimi lakho nangesikhenu. Asizombona wakho uyalandela mbukeli. Na ukhuluma isikhethu kuba ngathi usikhuluma ngamagabhadlela federe uyahlonipheka isiNdebele sinesithunzi simnandi ngiyazikhakhazisa ngaso ngizikhakhazisa kakhulu ngesikhethu esiNdebele sekhethu ikakhulukazi ngevunulo le esabe siyiqale khulu kusasalile ngale ngakwamhlanga ngumXhosa xho futhi xa kuthethwa ngesixhosa ndiye ndive kamandi ndive into yobana kuxhelwe exhukwana apha kum ngaphakathi. IsiXhosa into edala uba ndisixabise into yobana sinobuzwe bam kwaye lulwimi endaluncancebeleni elenza ndinxulumane nabalela ukuthula. Mina ngizikhakhazisa ngelimi lami ngoba ngikhona ukuveza imibono wami, imicabango wami nemizwa yami ngikhululekile. Into ezokuthi ngizikhakhazise ngesiNdebele ukuthi ngilindebele ngikhuluma isiNdebele nabantwana bami ngibafundisile ngisazobafundisa ukuya phambili ukuthi bakhulume isiNdebele. Umbono ke umbukeli SABC ayizokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono umbukeli. Nasiposa ilihlo kezemali iranda lehlile nalinganisana nezinye imali ezikulu. Njenganje asizwe ehlelweni ezibuya nabazumi kuGwekwezi FM baphethe ziphi. Sibu siyakwamkela. Siyathokoza Cedric silotshisa umbukeli okhona indaba esiziphetheko ngilezi ezithi sasa ihlangano ye-ANC ihloma inthembiso zayo zekhetho lapha etatawini lezemidlalo iMoses Mabhida eDurban esifundeni saKwaZulu-Natal. Sesenjalo-ke mkhulu umnyanya sasa lapha eSolomon Mahlangu Stadium kwaMhlanga kwaNdebele la umrhatsho iKwekwezi FM ngokubambisana nomasipala ithembisile bakulethela umnyanya omkhulu izikhakhazise ngesikhenu cultural fair. Ngale kwalokho liragela phambili ijima lomnyango wezamaphilo eMpumalanga lokuhamba bajova abantwana nokuthi-ke bahlole abantu abakhulu babahlolele amagulo ahlukeneko. Ngizo-ke indaba esiziphetheko namhlanje lapha ehlelweni ezibuya nabazumi. Sithokoza khulu. Sithokoze Sibu. Kwanamhlanje kulungile akube iphela veke ezele ithabo nokuthula umusa.